Fight pull for a man low. Low to feel it all so many way. Only to man low. Fuck time more I wanna not away. So little fat over. If I was so you see I'm most more so to only a leg out to a hold up. Fight pull for a man low. Low to feel it all so many way. Only to man low. Fuck time more I wanna not away. So little fat over. If I was so you see so it's only a leg out to a yellow fanga. Hello, my Beyonce. If I got down in the Yolanda, eu sou o Taio, como le amo. É assim, I never fanga. Foi me for fanga, lota, matu, e olha lá, ele mata, manga, malia, ele lama, lama, mata, waile, e mala, malama. Don't know to you time. Hold up. Good after evening.
Talofa Voucher to mana fo ilea ua matonga ngasa solo mai fo I le vanga le fiafi ya malo le tawa tai malo le ono sai malo le fa antonga toa ka mai atu le sitanto program mantango fie ya ale tau sala to fini ya pe me se vo tato pru teipu tala no ya ale foi la wa sao mai pau pau le se foi kan ko wa Tautai ai malo le no sai malo le atawa tai le ne yaso ya malo fo I le ngalue io afa pela ke le ngalue nga lo moe le so an ko wa le nga pe kimula ia malo fo I le moe Asiata maritanto proclame o le Tautai io malo ia le fatutei ngore ne yaso malo le fatamasoal inga o fea lava fo I sa e fita itunga ia I le ne yaso lava singa sa fia ngai maoe sua le lapa uta o le lapa tai o le mata fanua I le mata fanua o le si ufanua I le si ufanua malo a fua ai lau ua maua le nei ya fiafi mantango fia tei bora wanti le ua se fulu ma le 5 minuto te nei li tu lai ono ia le tei mia mantou I au gilani ni usile nei isia mantou taulanga ese le au le lei io e file mu io au le lei fo io na tangata Manukau nei o le fatu o self o gilani fa Talofa Voucher lan tanto programme ia o e lea e te maua mai fa malole no sai malole fa totole ne yaso ia te tonu fo I pa io Samoa o le tonu tofi o e le e vivia u talangata e la le tari tonunga o le tanto Tautai ai ia o le a fale tatu tala ni yaso e fa ngovia I ma va vesia ka ko wa mio la ngole fia tuli matanga u pe o tala le fia tama ta yo sina e tele a tātou prokalami mātango fie ai mesi e inge ka ko whaapikoa mo oe ia mai karar ko inga mākou sa vai ia o si mea au ma si mea oe sa uni la e tamama I teine le lei o le a e mawaina se mea lofa ia ke ifo ia I rovu sa vali le whamatio whaisau whaakau ia pi ki afia I mota Samoa kufua lau ka avari ia me whapena pe e tamama le ne aso au ni ngalo like, love and share share tato proclame le ia so mi se foi ia fai tele o si la fia ina le vaenga le ro tuel tato wa live mi se foi tato fa sa longo le unang anu longo le Facebook po te lo o tau fai Facebook o ma tato io e oi pepe fa ko afanga ngo mai aliska anu longo le tato Facebook page na tango le su ele Blue TV now fai ke ka ko spela io menga fa ko anga le anga so ia na le to lua mata tusi pi ia pi mafa wa ka nga ka ko LU ia space TV ia nga so mar ka manga pi lang mo nga e so fa ai ro la poko ia ro le like na e like the page na so se time ko to ta to fa silang ta to fa sala longa ia e kangi ia ko pi or kangi ia la alam fu ile fa amana tu ia ti oi o taurona e ala ilunga mai ole usam tato programe marola no sai marola fa toto tulo pa ia sa Samoa no watu fa tino to sala ia me se fo la fa ta lo atu I malai fa tawia ia ole to le fatu ai ngatausi ai le mafai ona ngalo ila fa ta lo fa mala fa malo fe o yo le tala le lei fe ala fo ile te fa tuna paulia fa fa le malu ona ole finangano ole tua ia e sa mai langi manuia e tali fo ile langi lo wafuriling malo ia te oilo no sai malo le fa to tamama tina ma tu asina sino le tulu o taulo manuia o to foi ia o maftanga te talo malo si ai le tulu a mese ma kongi ia le au maki aku yo mati mai mati atu e matu masaute le fangalo ina tanto company lango le tanto proclame yo le Pacific40 Talofa Voucher ia mala tofu unanga dengan tailea family fit or fit family io la kamo alesio o kali la vai ngo fongo vai alesio e va bever moto Samoa ma si voni so company lango so fangolina fo tapo inga ia si utama fai au tunga pasta wait fa tama refletua mi se fo ma to no VPN ma lo ia te utou le la vasi le vai ngoleso tato awala so gigiro aku yo bisi lava tato awala ma o te rola vo e tele o afia fita tasiele so yel tato report yo awala mai lava ila so ngofua se e tau ile aso farele bisi mene sa o gilangi ava pe o le na e lo piki mele o finga ruenga fai malia lo sa
Kua ipisi ama fufusi sau le sau mai au kilani le motorway va nga solo mai lava se ia fa ko au vai ku le asa o le tulanga le update le mai o le ka nga mai le pasi kai papa sau ni market ka feurolo ai ko e faisi vevela mai o mai ma Wellington Alice Lee ma Wellington mo fa solo mai o tau faisi pisi le awala nga le a fa pe o le te o so mai i le tano ioe fai malie o le tano nga le varu se fulu por si la fia nga le varu se fulu le tano ia e sau foi papa mai lo vai ia ngai o le fale ai ka ku la usala i nyaso se lua fai malia lo usa o le tau fai si pisi o le pasi ma rasco le tau ai ai mai le lunga i awala lo papa foi le mangry preach le toa i mone hanga le o te vai atu matua i fufu si ha le pisi ngai nga fai malia lo usa ia fa solo mai se pasi a Massey Road le off ramp le Massey Road mai sau wai ko ngeki Lambi Drive a o matua tili la le pisi le koe so onga le Lambi Drive ia ma le motorway le main motorway mai au kilani ia na ona fautu atu fa pena te si la fia le foi oi po fia le vai ngai ke la fili loi ia ma fa ka fa foi lo sa nei vai o le afia ata lo fa tu isa mo uma le ma futa mai so tatu tu nu isa mo ata ro fa a vai yang ya o nga le kangio u fa ku mo ele ia o sa ia ioi ta o le no makua o le ya e ana mako me le ama fai ta tau fai te talo i le tua wa o yo le tua manuia o yo le tua malama wa so fo ata lo fa tua fo i to fine le mafuta mai mai le ngang solonga me se fo le antu tonga fio nga franga i popo o ka ko vai ka ko ia le se fai ngongi fe ata lo fa tua ya to o malava le mafuta mai so ta to i Samoa Australia, Samoa America, o fela le tafolo e mafuta mai ai. Ia le na fa talo fa le program me ante. Oi, le ngata ilea mai ala u nei o tafo ia lua. Ia ona tato watu la ise tato fa to me le fit family. Ise le ko ki o le fit family la ia. Ni so tanto update o tafo me se lanto fi fusuanga. Ia wa akala ngoi fusuanga pio. Paulo si vai nga ngo le ia ia so io ia u fa la vi fo kinga ainga wa ko ka u pe yo se ba ava be ole te tuli matanga wina ia kama ia si mier stamping yo le lalo langi zunga Tyson Fury io male li o Tautai Tautai ia le ala o makwa fola e le li le ngabelunga na welunga sila e yantana le ala o matua i fola la vai Tyson Fury ioi waira ole a makua i o fa mo anga oi fa tu sai nai lan tarfa pertani I'm gonna run you over mai o nga fa sa mo nga ole a suki oi pe ole so anga le pa usufuru va ioi oi ole o koka fo ile le ngole wana ai ka ko ye fa mai ole asilian tu ta mero sanga ia ole a opingi ngai oi nan tu sila i lunga ia e wori nga ia ole se tanto asolusu fala you like pa pete tau muli ni fusuanga e ia kire fusu lo langa ako ia e wote popole ole asolusu fala you like le si tanto fusuanga le matautia len futua uma tu ile anafi ia fa mo ai lo ai kama fusu sa le kamala kapi ayo le tamma o po kellen ia mantua fa tai fia le roto fo ile matati ale ni fo ia alo lo wilo o le talo ngaliki Australia sunga ya po kellen ia fa pela le kankala le o justice huni o le te tau fa tau tu le profile or kamiki le o le fa sa huni mo olimpeka e pe o le golden boy le Australia le fa mo ai mo se lan tu pine euro ia italo ngolo olimpeka le ana fone le langa ko mai nga ke ia na telefone folanga al sunga ya Paul Kellen apa petele si la fia Paul Kellen ta lo au le Sharks ia le fo isa malolo ai ta si lo walo le tunu ya Mark Hunt io ia na ni sila na ta so update fa mo lo le o justice ia le na fa ina mta fia ile tamsang sfuru faila ole ke fia mo war fitness le ia Paul Kellen saungi mai lai ke sila le video le la wat fit family
sunga ya alis okay tu manatu la ka ko fase ku anga lu ko kikia ready dan to vilo le ai au tato ye fu suanga le Paul Kellen fa mai le sau no anga le sunga ya Paul Kellen wa ma fua onga o fa ya inga onga wa pangai ko ngu ale ka le di le o to ele ua ai o le sa le anga i ta longa la kapi o lan talana io il kamera sanga longa lua ka ko fu se fai excuse ngi vai ka ko io nga fai inga fa mai anga ro ka au le o manga ku ai le kiki ale au fu ile mai ku au kire ka wa ko nga o soi nga ka mangan mara kiki fa mai sau se somu le lea me ale fa ke asa le sumu le mangi o ko sa vali mai la lo fisi ke ku le wari na mo mai anga uloanga se sumu me na sa ya fa pena anga uloanga se sumu ya o ke ka fa sumu na tu le wo ready ka to wa ta pena nga le ale songa ia ale sio tolo polo le fo ya lo da tu io e a ma ko wa ki u le McDonald's le peka ya o te loa le la ko le anga o te mana se to te le se o mai le se o di ile ha nga ye a wa yel tatou fa bito i mata tatou giveaways io longa su le tatou fit family io longa wina le tatou ainga o mantuare le a to i le tulanga le soi fo malo noina o ni ngalo te oi a mawal maredi tatou vilo le o le a fa alau i lo atu tulanga i lau tau mafa e no ngo fia wa le fia fa no awa ma kwa musua o ke ro ke amar Big Mac tala noa tu roi ai ona inga kama ma ke ni le e fa pela le fenga se tanto wa mio wa te lo le ala wa ready le tanto video ai fa pela le fenga se tanto wa mio le video le nei e te mai mo le lava ile sa unoanga alesio sunga alesio vili fa fofonga le iai o le aya avantu guidelines ma ya la i lau tau mafa ma ka ukia fo i fa ku sainga le la fa ku sai le tu langa o tanto wa puta tu lo fo i ngana wa ka ki o ngana fa ku sa o fa ngofie ama e ana sila le iai ma itama le ma itene le o le fa ngala le se tanto wa mi o pomonia tango le pu e mai sauta mai video io mo le ta por karame le se tofio verso asa e fa iloa mai ai send mai le tanto messenger ale blue tv fa iloa mai ai o le nga kausami o le fa inga le o lau me ai nga fai o lau fangu vai le ngai meaning your meal so it has to be breakfast pule e pole tau mafrita yao o le uli o le fiafi a fa pe te fa tu langa le ai send mai lo video tu ina tu sunga ya ale sio mo le fit family o le a maua tanto fa ilonga tau o loa maua lau fangu vai ke aru ke kolengi maua ma tanto jerseys no winga o tatou la ya a ele ko rengi fo ya ro ko maso tai ti le free market e fa fomu solo ai pa penala se tanto ma mio natu tatou se e mo fa sina tanto marolonga a foi mai e ele o malo fa lo mia mo e le ne yaso io e me sole una ngam le tua ale Pacific40 ia malita Talofa Voucher se i tatou tara no pe fa fe anga uku lau ka vale Samoa ai ko kongi a ko ngi usila e ata to foi mai o ke rese fa sa wiki ai ko sa una ia tai vai val ni vanga le fiaf Talofa ale siupetelo here from family also known as fit life o mai o le nei yaso matangofie ya ole so le ata to tala noi ile tatomta upu ile taimi wa sola faka ingale ka ko step mo molenga waku le ka ko me ka sami nutrition ya sa me ai ngi kaya ka ua ke le ka ko me ka sami because of the nutrition e nga mo lo tino so whatever you're eating it feeds your body so ta ua te leta to me tau sami a walo se fo maloloina. We need a massive change in our nutrition. I mean, every people
they love eating. Pakako, we love eating too much. So that's the difference. So le suinga kaunga yega ko kaunga vai fala iki ka ko me ai ka sam. Kasi o portion na me ai ka ko Samoa. I mean, it ole portion na ko Samoa. Portion and me ai ka ko e breakfast, lunch and dinner. And that's the problem with our nutrition. Okay, so la po ke le go portion. The other problem ole a foinga. Fifi ka go le mele le fizzy drink. The juice, fifi ka go ingo le coffee le po. I mean, it's okay to drink those stuff, but the amount of fizzy drink that we drink a day, so again, I spoke about the basics before. We need to get back, educate our people, learn how to drink water again. He provide lasso, and then breakfast he provide, lunch he provide, dinner he provide. I mean, you can still have your coffee, but basic kawa mo kako. Leva pele puka kaka. Aku fai alo nguku male. I mean, I don't want to say it in a bad way, but kilele puka kako. Kilele me ai. So what happened when you eat that much? You can't digest your food. So what happened when you eat at lunchtime? Ko waku for the portion. Makwai la po an mga ba. So you're putting more calories in your body. Well, you call excess calories, which is what vacu calories chest, and you're not burning it off. So it's really simple. Eating too much. So ka ua ke le portion na. Yes, definitely. Self-discipline. So, I find you left, you're meeting every day. I work walau ay masangi earlier. Then, it is no one else to blame but yourself. I work with fale kong me ay meeting. Just have small portion. Just have something small to eat. But normally, some people prepare their meal when they meeting, just have small portion. Just have something small to eat. But normally, some people prepare their meal when they go to places. So I've looked if I like low lunch, low breakfast, but self-discipline is especially kaka officer. Well, the difference back in the days. That's what I mean. But people were moving. So they were burning calories. So le psycho nga lenga ye. Kable osut ka vale melo yigako. Mga ala kayao breakfast ka vale alulungan moto way ngo follow officer. Okal upa eat south vale couch, ko okalupa eats, or alu to take away, and then dinner, sleep. Lower sui ako le cycle go so or ka wala lengal family. Trying to educate people and train them from their own house. So am finding makunga lu kulunga online, and to trying to teach people that you can do it from home. So le makunga luenga le kam fai kemingi. So that's the difference now. Back in the days, people were moving. Okay, right now we're not really moving. We're going straight to work and back to bed. I'll keep it really simple. People that come to me, they want to focus on their overall fitness. So what I tell them to do is to focus on small portion. Ke lele lo me ai ka sami. Fasi laisa, fasi more, and you're vegetable. The size of your hand. The size of your hand. O ke lenga lo me ai ka ngai penga o faku ke me sola. Me ai ka ko. Pe lima ya. Which is normal. I mean, I used to eat like that. But the thing is, I was always tired. So sweet I go show people there's exercise at home. We need to look at exercise that you can do it at home.
Lower back is one of the biggest problems. Kukuli, shoulders. Okay? I mean, you can't go far because you don't want to go further anywhere because it's the same as the human being. You don't want to go too far. So we need to look at making a video and show people how to rehab at home or how to exercise and how to activate muscles of their body. Take your health seriously. Don't wait until you get sick. Because you can do a lot when you're healthy. I'm here whenever you need me. Alessio Petello from Fit Family. Let's go! Ya, vai pagi mo Alessio. Let's go. Ya lena Samoa afa pe o ela e ke ala usu I le urupua. E ke vai ainga I akuamo. Ya fakumo. Ya ai ke tina ile steak. Oh. Ia wa tau nei loana fai fufu. Io ma tau fi o le te ia tu ai o te loe te le tau fafuluina ia le pa aina pe o tala le atunu. Ai le ise loana ma fa so o le mate ma futa tu. Ia ma le tama I tai pule o le au nanga le Pacific40. Afa pe kelinga ila kule online ka Pacific fast food. Ma le Talofa Voucher. Ia fai foi te isi le sila mua mai ai. Ia o le fionga le tama tai pule tama tai ia Falute Lene. Ia leu mama futu fifianga fo e loto fai ona maua le mano. Au kai ila Falute I o kau mai fo ma vai. O kau brief in o kau in he yo fa so ko vai. Io. Se le tau o ke ke ia ko di e mo e kala le yo no tau ma fa le Leo. Paulo sai solo mea ai tsona. Coffee or Io. Yeah. Breakfast, lunch, dinner. Tau tia o le mea le o kaki whaangoa ngoa whasisira. O le sais le ka lo ingi. E taua la au ni ngalo au fo ina e misia ioi. E taua o le alofa e tau longolongo. A fai wa isiri sila ku ka o le mafai. Ora o skaini masenga fai falet. O te tūru mo faata. Ngo kilo le o ka mai vai. Au kilo ku pese e ngala. Pale tonu lo O lo le. O ka usau poli. E wa ma. Nga ka mo fakali se savali. Ka mo join lo fit family. Ia io e fa mole alo fa mai Alessio io e deixa ku pe ke em fengo la ku fu se ka mo fakai kai. Ia eu le na tamo fit. Ai o le mama futa ma le fionga tamo itai poli. Tasile ne yo au nanga na matua I mo o mia lava e Samoa I le taimi o vevela le COVID e o mai la le taimi le ne. Tasile ne au nanga na matua mo o mia. Ia ai o le faafetai o le woman wa fio mai tai pule. La fa ia o fa fasili wa o le singo so le aro wa o nanga le. Ai o me fa le taimi le ne. Wa be fo yo se o nanga I limata matau. Ia awa fo tu langa Samoa fa taru fa tu lo fionga tama tai pule fa ruti e mai lo was ia fa tai lava ia fa ia sina pisi las e una vantimuna ia ai tam fai lava e fa mai an venga ma fe aulas ia langa le o le tu o le o fa na ma o le lao ia tante fa tala no ai ave o fa fasili ma fa ai lo antu mani no le fionga tama tai pule le fa o nga ina o le o nanga le e ai ofisili fi fa tu fa no fa mai tai pule e se ofisili ai o programma okay ai fa pel fainga a sa ora talina le fionga le tai pule o ofisili fa sama no e todo sa o mar todo ia o no winga e ele fa ilonga mo wa o ele Samoa mo o ele New Zealand o fainga na le se ka ko ami o le fa manino le matanga ai le o le fainga nei e te tango e omi mai lo suafa o ele New Zealand Amerika Australia o fela fo ile me faiona e faiela o nanga nei e te tango e omi mai lo wingoa o ele ia tunu I fafo o lo wingoa ma le ngoa o le tangata lai Samoa ma le numero o na telefoni omi mai le taimi le nei
na wai luma le na wai sila mai mo Falute Lene ngana Britania ai mo tatou Samoa ka ngolo le kaimini ngai e omi mai ile Blue TV page Facebook page le Messenger o le to se fulu mua e sa e umar ma fa tala noanga le ko sila mai e alu to sua fai ma le se o le ase ina le tau sala ya Falute le mati mafuta a fa pea e laki ro wingoa ile uma yo ma prokalame le nei e te maua failonga nei o le watu na watu iluma se lauta la voucher e utu fua ai lo sa ile pamu kesi al moto Samoa i vaitele lona lua maua malau lima se furu ta la voucher on top e le ole antanif por beside on top no winga mua se lauta la utu fua lauta vale il moto Samoa ma le lona lua lima se furu ta la voucher e pure sa lo koi o le fama chonga i vaikele po opia il taulanga awa se fa taunga le ai ka aula le tau tatalo ia sa ora kalinga ka mai kai pure ofisili e ko ale sa ro ko inga ma ko na ele se me mo ia fa pela ai o mi mai lo ngo o le swafa o ele New Zealand numero de telefone le lai Samoa ma le swafa tangata Samoa e na te maua se failonga e a mai al prokalami fai tatu se Falute fai sau nonga o le hale me o le Talofa Voucher o le hale au unga Talofa Voucher ia o te loe tele tanga te whapea o le hale o le ama le tau se cash voucher a le wata o Talofa Voucher man o le greeting mua na pe ai ala tu te lo filo ai masa sisa o le Talofa o le malo ia le la o fa pel company mana ia fa ngari mo le Talofa Voucher ia po le sifo i fa winga ngol Talofa Voucher po se gift voucher po se pepa tala uno ia ma fo ana la na fa tu ina ile nei company o le titilo fo ele au wala e fa faingo fi ai ma vave no na maua le sosoani mo tato ai nei Samoa mana tu Samoa wa tofu ma ainga ma telefono but ele to atene ni si mo le data fa tau le credit sai mo le data but e ma fainga receive fainga e ma wanga instantly il taimi na le text message le la watu fa atasi lo ma ele Pacific40 le au nanga ngi o le Talofa Voucher e to tongi atu lunga le website una receive la ia pe maua to ai me sa mo lunga le text message so o le awala la le na titi loai me mana tua foi o folo loai no itu e tene na tapo ni le sfulu le fiafi pe tala foi le ono le taia ala fo tu le voucher temi nei o le wata le ono ala fo tu le voucher temi nei wata fitu Samoa e maua lava temi nei le voucher na alu le e folo loa la matala la fai lo fa tau mea ai me se mea lo mana mea temi uma ile ainga mal mea lo la mana mea le temi lava na so o le sima fo ana taua na na fa atu ma fa tino le ni o nanga ia vave ma fai ngofie ona maua te so ai sa le so swan fa tai e lo fonga le tamatai pule no winga fa la tele lo finanga ele nga o le ko ya pia o mana se ko popule foi le kuri lo ka ku ia moresi ko ka sina mo ko ese moresi lo ka Frankie bole ila se to popule na o mfaya nga ko pela ku ko na fiafi vai ke no ai o e kai mero kai fro ro ku ia nga ku dinga e sol vale o sa o no so no sa o le wa ye falo o loi nu itu ma fai no fa o ngale Talofa Voucher so it's the mfaya be on tan no fo I fit family fai na ya lu e fai lo to le ninga ile fiafi ia ama wa tu lo le voucher temina wa tal fit o mama ko le ninga ma wa lo voucher e anu lo falo lo fai fa ta e tai mi le wa I ko
ia po taxi telefoni. Alu no falo ro fa fatsa. Agora era fongo foi mo fale o loere Ia ko telefoni. Tau o telefone tai. Na fa feo na ele nei fa to fala inga mata mo fie. Ioe. O te loa o tele o nanga la fotupe. Manisi o nanga fa momoli. Ai mfaina sa no la va ai se awa ele nei loto le lei ira o fionga e faile awa nanga. Man o mato ainga le 11 no mai me Samoa. Fani tau sanga tau na mato au mauni New Zealand. Ia na titilo lava se au wala e fatua se ma opisi nisi ni New Zealand. Una wa tele tau sanga o whengaruenga i kampani mo isi tangata. So o mai whaine New Zealand tele o opportunities e mawhai ona ngai iei ma fatua ila o opisi nisi So na titilo fo ila ia ni awala I mea ile o mawhai ona whaatino mo Samoa tengi nei E mo ila mo le tele isi au nanga o le la fona tupe o le e fo isi au nanga mi whaina na piti whaatau nei e lo ainga ia ono sa ole to ainga Samoa piki al whaatau le na whaanena tutongi atu ni New Zealand o le Talofa Voucher la le watitilo ai loa I le awala le mawhai ona maua whaatino, whaatau, ai maua lo ai nela I Samoa tengi na. Ma le awala I maua ai, taimi e mawhai ona maua ai. Le langa titiro rola I le voucher. Ona, o le sifo I mea o sosoani fo I whala olo I nui tua. Wa tele lava ona, ala fo le tupe. E tuli lava pia masalolonga. Wa ala fo le tupe. Nga ole mai le iwa tae au lima le fiafi. Mwhaina e awa e tala tupe. Ia o le voucher. Mwhaina maua after hours. Wow. So o wanga nisi o mafuanga ni titi noi. So it's just to strategize an idea or a plan for our business. Ia malesi mea na titi lo foi o ma ua foi e le whapitoa I mea tau tupe. Ia e foi le whapitoa malama I mea tau tira konos. Ia o campaign uma ia uma ia matumaine ia ne la wa fatino no pisinisi ne Tautai mato ofifia le vaenga le te saunoina le tulanga ua au inu itua la lua fato fala inga wa tasi le fafitau o ke sau mai mu ikua fo ile ngata o poru o savai o so ta mai sau mai sa taua ava pera kuri mai e ke aru I salolonga Ia e ke po esilia ko lo po le pasi muli ngai lo po le voucher awanga nga mo po le alo fia la voucher ai amisi pas ia e ko uma la voucher ai ma ke ki ia le fa polo savani mai sa le longa ia ai en fa tai o le ale tu langa wa ia le fa la te linga le o nanga le taimi le nei o fa le o lo inu itua se taimi ta o ia fio anga ma la fanga manisi o nu itua ai na fa o lo pe wawi po o yengi si o nganga ese mai falo ia ele ona folo lo le wo fai pa anga mal tsa o le wa ia le tatu EPC ile cash power o le office le mai le swa le wo fai na tsongi le pili le mai o le tsongi o le utungo tsa avali o le fatango keke o fatango lava ia o whaatango o mea whauwhale, o pusa aisa, o masimutanga mea. Ia, o nisina o nanga ia wa expand na ia tato Talofa Voucher. Wow. O tai ai le vaenga le o le usau nga so o le wa mai ka mai ko ngore awone ngalo a o ma tala no fa tala no le fionga tama itai pule e mongia e true story ari ka ko wa mio so tofita itasi le sina fa moni yanga le o mo fo era por claro tutte ya so tofita itasi o le afio mo le fionga tama itai pule ai fa ya marka ko se ngai a penei a tu fa mana tu o la fa mo muli ale aruro marka ko se iskai muli o le swafa o el nei ya tonu I fafo New Zealand Australia America Hawaii o fia lava le te fa mainga o le swafa o ma le swafa o ainga le Samoa ma le no mirror o telefone ai mana tua le se ka vali
Ioi, wai utu ele ta avali, ma wala se lauta la utu fua i mota Samoa, le pamu ale mota Samoa i vetele. E le o sesi a pamu, awanga o le pamu e mawele whapitoa lea. Ia ma le lima se fulu ta la on top. E ke alu wa i e whai lau whaakau moro fia o le lei whamajo. Ia mai ale tātou, o ani whaloroi nu i tua, e mwhaina e tau tā ua o ani nai whaloroi nu i tua i tarwhatai upolu. Ia mi se foi o motu sa la fai o le ua o ia le ona. O i pia i upolu o lo ia i whamajo. Mane ale ki ho seo i pia. O le inu i tua lo ia i whala o loa i Sanapu. Wow. Iyo. O kua sa whaka. O whale a lili. Whaasolo mai alipaka. Ko fiora le ki o ka polo mai ngai o ko whawhingi. Ka biri mai e wala e la whakul Talofa Voucher. E ka fiora wale i fwese mea ngā. Ai whawhea la le atu le motu i sa la whai. O sa vai o le iei i sa le longa i e whaasolo mai i whaala. Whaasolo mai fo i alipata. Sorry, whale a lupo ma i a sau play stato whaasolo. Karo si ero i isa whare oro isa kupai kia se o ingi i wili mai isa ngā. Vai kasi ka whare oro la isa kupai kia. Oi, ia le vai la tanto ia. O lea o fo ila ile tu o tane, whaasolo fo ile sa le aula ma le alwan tuanga i oi manase ma sa fotu. Samoa a whape o le whato a tune in mai lau mai moanga le nei mai ngona fiafi. O lea ma te whaatara noa antu nunga le poklame le Tautai ai. Ma le fionga i le tamaitai pule, tamaitai le fionga e Falute Lene. Ia to te le lava fo e si la fia ia rega ka fo le pu le titi sara ko ni le fio Talofa to le fio ngala bepe la bepe tele tu le talai le ma futa mai ia o siana mana mea le fio ngata mai tai pule ia Falute le mate to ro lu mo programe o le ala o isa vai ngo winga o le ai lava se vai panoa o le ase fa mo ngolo ia i le au nanga i le fa na tele le nga i ruma le fa mo fa ro mai em fa ina mo san o le namna ta inga lava na ia so uma fa lo lo to no polo sa vai e ma fa e ona fa ngo fie tangata ia le choice fa lo e ma fa ona fa il fa ta ma fa e ma redeem mai Talofa Voucher. Wow. Ia le fela ko yanga mai ia vai dai le sau ole sa ia sa o kara ka me ki ho le nga sau mai sa mo mai vai le sau le nam pa le o sau ma ka kia le sau le nam pa le o sau le mo ko fa e mo kasi fa mo ka ko voucher la nge vai ko ka kai fa le ka ku o man o voucher ia to ro te manu ma no i le fia nei le se mana tua ele ai ele ore mai lo sua fa pe ma no le ai ore ki se mai on la le tanto sua fa le te tono le ta no le e umala no tangola i e fa ele tanto lulu ai se ina le fionga tama tai puli o le ngoa la ma sua fa pera le ke pero mai mau ia no nei e pero foi le voucher ke mamo o me se sa e mai le ngoa sa ia na fa pela o le ready for tato la tato wora si fa sinno le fainga o wa to tele le o le fisiri mai foi e fa ve fea ona fai le au nanga ia e na no fa peat e mo mia la email a fa pengila le la fiki ngai ma fa ia yo ka le sa email a le ke maka mai Facebook ki la page lo winga la email lo no winga o ngai ma ku impossible la ya ia ai fa pena le na fa emo to ele el manto wa engineer lunga tanto vouchers se lauta la lima se furuta la ia Malaysia voucher o ia fa pea la ngai ko ofisi ke ka ka di fa sa ele ana okay sa o la ofisi ke ko e man lor ka ka le la se ile se lauta la man lima se furuta la fa fa tau il fa ma tau okay ai sa o le lua se kas so ma fofa ia la mau na lo lima se fuka la ru o ele ka ba ai sa o mar kas pele ai fo ia sa ele fa no fa thing bon ai io era better luck next time ai la tato pe fa fe le fainga se si la toto mai lava e lungo le tanto screen le la ma fa se kwa na wa na la tato ia
pia le kala la facing kamera longa la ta facing kamera longa la ngau ke pa ku se longa se fa sau la ko lo fa la se fe o ko lo mo nga le te tar sanga ma tama te puli awa mo sa nya la fa nga umon malo pa pia la tu sinta to bua fa la wilo le mal pamor mo to Samoa sila e ina e ke ko ilo e foi me le pamor mo ko sa e tele fa ngai lo vacha ama foi mai ia la le umor case la fa mala me uma ia ma fai marka ko se bo pipe tau tua mara au nanga mo tau sa mo service station nei tona i mata ma tau teu tuina lo ta vale ma le tele unisio mata au nanga i se ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina foi lo ta vale Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia. Mua tapi lah ucapan lepas out. Tapi lah telefon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Ota Samoa ore mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again God bless Lela wana whailau whaakau. Ile tupele na mai le Talofa Voucher. Lela wana whaakau maa mea te mga oai. Ile voucher. Tai fu se whanau le laksa mai o le Talofa Voucher o mawai whaakau mane ai o leia so. Ia no whaat. Tau tua mara au nanga mo tau sa mo service station nei tona i mata. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio mata au nanga i se. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina foi lo ta vale. Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia. Mua tapi lah ucapan lepas out. Tapi lah telefon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Ota Samoa ore mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again God bless
Ia, tu fatalo tu Samoa lau mai monga le liva ngona fia ma se foi lau sila mantan nofo el programa o Asiata ma le Tautai ina ua toi tasiri minuto le tangli tula e ono a o mafata se tuai mo le fionga le tamaitai pule o le tanto o nanga o le Talofa Voucher ma le Pacific40 po le Pacific40 ia le o nanga wa siriaku o nga fai ngofie au ngofie toe malie ngofie foi le lotu ia wala ngai kere koe wa se fero kai wa se fe uma me uma sa lo ma ko e wa se fe uma me uma ri kai ai tata le yorta si mo muli me se foi o le fa ma ai no ta fa pito ma ta se to se sila la va Samoa ilunga o le ta to fa ilunga mua e te manu malo pe a se ile fia fere nei na wa se sila se lauta la e utu fuai lauta vale ile pamukesi al monte Samoa ma tu o le fa pito nei o le whapitoa nei va o le Pacific40 ma le mauta Samoa lava ai e lea whai nai lo alu lunga e whai lau whaakau mo lo ai ngai a Samoa ai toa whai long mo mona whai e misi mua ia wala vea oe le lima se fulu lona rua ai sari lai ke le alu whamatio ke fia au le iai e umanga ukuro ka avali bai ngai anu le whan ia lena ia ai whapea se ka kua mio lo fion tamatai puli ke sosongi mai akia la ka se I fili le phone pe fa fena fa ia wa le nei ona po e ka o ku role online e fia res ka fa ya ko nga fa ko fa e online e computer for my awal po ia wa la fina wa la nga fa ka ya o ma ya pe le map awal te po e tu ulima tu lava yo wa o le fai ngo fie o le fai a fai o yai lau emaili wa like Facebook o te rofo ele ia se matua o nofo fua le nei vai tau e yai lava foi whanau o lanto o nofo fale na lau fe so ani ma sani e le whainga o le internet le nā tōnua a fai lava foi ngā pauara mea a lo nephew mo lo nisi ngai whainga o le moe ia o lea foi vaenga say ready tato o whapero na whainga step 1 o step mua nga e oso kamanga maua mai Pacifica fase fu la loai ngai aka ko e kamai kai ia le fiunga tamita I pule e luala to motu na ia vai oi ese I konga anu kiliki ya Samoa step mo na fai mo fi o le step uno na lua anga umanga e kiliki ya Samoa oso ai ro oi itulanga na ua tuai le Talofa Voucher ia shopping hotels o le lisi fo ilili po fea tonu le tuainga o loa lea o le a e aru e abe Samoa pe e totongi ina mo Samoa ona la o le tato whapitoa le o le pampengsingi o soro e le vaenga ngane service station ia o le naya I ma le shopping a whapeo se whaatau o omi le shopping a whapeo le alava healthcare tulanga tau fo mai Samoa o a whapeo le la saungi kia ke moe hotel o ha mea ai la ka ko me ina I le service stations o ngor whapitoa ma le moto Samoa kiliki ka ko me I lo le ske purongko nga e kiliki a kwa o so ma ina le service station saulo ma le lisi manatua ele na o le moto Samoa fo le pamu o lea o ina lo tanto o nanga ai ona o le tanto whapitoa le nei ma le moto Samoa no winga o kamar ngai ke sa ili ai onga o lea ai a fa pe fu o raisa fa I mo mia no ka vale uku ma fea na votua a wona ingalo o le page le na sila ai vai e eru ku kanga ala ki mo fu ye pia você voucher sa no ko pula e ke vali yango ya ele hai tanto me ile a wa sila o to le ya aka ko me ile skep o le step uno na fale na o tanto iai na la fili loa fa pela wo so mer mota Samoa fa kai inga mota Samoa I vai tele ngai fili lo le torus futala limas futala fitus futala se lautala puyo o le koru se laukala torus se lautala wow ya no le tava le fala tele la no fuma tamete pu no winga akala ku bai obviously ora ka me taxi e como le onze fu so la fengo a fa pela fa tau se voucher tau se la tala e ma fai ona o tau tamali fai e le swau pe ai ma fai fo ina tala sanga I nei tene le po dora le o le mouth Samoa
Fai na tu le palingi u tu tava le Ko sa stage le- iwe. Tu sa le sia so tu fa nga umai le voucher le. O lea lawa umawa le sifisiri le langa uoso mai lo ma fofau. E ma fai la nga fa apea le la ulaku ngi ma la voucher e korua o ka vali. Ia, fai la mana utu O umai tava le. mar korunga fa umar ke mekas. Uma la vete metas. Wow. Ia sa o kami wanti la ia. Ia la ka ko me. Ah, e fai ngo fi. Ah, e uma fo i wa pasi ma la computer. Ia uma lo na fa apea le wa filifilina le voucher tolu se fudu. Ah, kiriki ha nga o so ai. Ia o e le fa pe vor ke le mau o page nga ka kau popole lia. Ko nga o ro kiriki ha me fai. Ah. Ia ona o lo tanto le si vahenga le na. Le e kusa o le kele o isi vahenga ia e toi siaki e tapo check mai lava ia toi. Po o sa o falo o loa. Ia, e toi. Le te wa e se falo o loa ne mana o e piki. Ia ale wo ia e siaki a po o sa o falo o loa le se mana o fa ata wa la watch. Le na lo mo winga ai se sila fa pe o e ka kele fo ile ai o le make sure e ngango ko ngesa ba. Are you sure? Are you really sure? Yeah, umana sure, sounded really sure. I ona mai alia. Ona ave rola io o ile isi sike pula ngā tāua. Stepu kāua la lea. O le vaenga lea. O details fo ile leo lau card. E whao ngā, ile isi cash e whao ngā mele. O lau card. Longo wingo tātou, e tele a fo tau le ingi credit card fo i ai alai ma whaina whao ngā le visa debit. Fa ngale visa debit fai fa ngale Credit card. Ia. O ke roko ke le roi o le kau visa debit fu ngale roi ia. Ia ma le internet banking. Internet banking im fai foi. Lo winga first name ia basic lava o lo so fa mua fa ai. Au ke fia se kai le mau ngoi ke ua ka pangi fa mau ngianga. Ko ho ki sia ka mio. A fai anga sau mai o isa mo sa rona alu sa rona ila. Iyo ana mele sa rona ai o Sharon. Yo sa yo waka Sharon o ni si. Ia le na ama he ona fili tu ye malau email. Ia ona te male telefoni. Ia na ia tu langa fa tu mwing ngo si winga la ukara no fenga to mite pul. Ia ke musu langa ile la vai ka ko. Ia. Iyo ia ai fa bena mai alo. Ole si vai na ta wa lava ia sa ole ngo. Mana numero telefonia tangata le la receieving le voucher Samoa. Mana. So le ko ole ti le si fa momonga sa ole na e tau ona sa ole le mai. Wa ale sa o mai le numero telefoni. Ia ele fiki fo la le text message ole voucher le we fa tawin. I tangata le Samoa. Ia le na e tau ai le fa maoni. Tau lo fa maoni. Iyo au ai ke kanga o mai fua le ke le fongi eres ia wa le mele mo ia uma e fi o e variango ia pia ala o ai le ma mo ia nga kale ila kopi ia uma lona na tsongi fa ngalo visa debit card polo internet banking ia uma lona tsongi o nga o ko meki longa fiki le text message alo I lo ai ne Samoa. And what's all this siki lau email le anta wa ila matanga eta wa fo ile ya yo email wa ela wa fa maoninga o lo receive the text message Samoa no winga o le tato vaenga muli ale ai o le tulanga tau se len siaki fo ina upalengi po ia se kupe iyo te mau le omi iyo o le mele ia wo kau fiu fo I disi kimi e kau kali ke fungi risi au vaenga ma ko le inge e umonga fora Uia wa fiu e kanga ai su me o se fesile kwa ia ke ka o kuru mai ka o mai no ai fa te tele ma tango fie no winga o ele te mai mo mai o ka se fai ngo fie pe no fa tu e nga fo o ele tala vo fa ma sanil ta mama le tina il fai ngo e te no fie mai ngale tanga le la va tu la we personal experience langa o lo te mo mo wina o le fu te fa nga ina na se fie la o fiu Kamale kai mer covid le nga makwa fa sa ai ka ko lunga no nga pingi ai nga bili mai au mako fali sa vai se ko se fa se me ai kamo e forro ya oi ya mai boi de do punga mai fa pe ngar fa nga oi
Ona e sa ngangu is just the tip of the finger. Of your finger. Or just a tap or swipe or slide. Lena o lo to e no muli nei le la fa tu ai mantele yo mate manolo nga maia se I lo marka ko ka ngore awone ngal afa pe o le ngo mo o le ngo o le nei swafa o le sam ia ma au mai male numero sa o lo telefoni o lo la sia vanua message mai il tanto messenger le blue tv io ma che foi mai lo la le un case su e po ayo le amanu malo ai ko ke kakaro awa sa o talia le fionga tama tai puli ia no winga e pi e pa lengi e ua me mo mia foi le pitola awa tama tai puli ai ma mia le sa ko mo me la ko we'll be right back. Lela wana whaila whaakau. Ile tupele na mai le Talofa Voucher. Lela wana whaakau ma mea te mga oai. Ile voucher. Time for so far now, le lak sa mayo le Talofa Voucher. Umawai whaakau man ne ailing so. Iano whaat. Tua male au nanga mo tau Samoa service station nei tona I matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina fo ila ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posibilidad, mua, tapi lah ucapan le peaut. Lua, tapi lah telefon ni time meut tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa te Ota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa maftaila fia mai we'll see you again God bless. Ia lena toi fa fe rea tu Samoa au to mai mo mai ai I tanto fa bitoa me si fo tanto company la rano mo moli la nga fa malo mo nga fa tele moto Samoa vai tele me pumping singi ia nga tai lea ole Pacific40 ia fa pe fo le fit family ia ona Isa Maria nga le ia wa fa u mi mai ona to au ia e so sonia wa fa tanto proclami Tautai ma no afa pe fo ko ma ngafa io ngai usua ka fa kai au le fo ko sa ia ma no ri de ma sa le no ma ko mai mauringi sa vi di parking le o tanto fo mai ia te tasia emo marka mo ri vai ki ki ka ia le na o le 2 minuti le la to vatua al fio ngata mai tai puli o ngore ka show mo ni au ni ngana o le show Tautai mai le so mafua ia so Friday aso mafua o tanto pokalame mare official a onga ia mare fionga berenga ni lu me se fo ntanga ruenga a onga le tu ngan Samoa aso lua ia o le ma wai nei fa tanonga ma business na Haiti manisi o nang aso lulu le wa ma wai fa munianga mane MSL training ia la to mai la to me si fo fa le tele ngale onga wa vai mo kumura pasi le Kiri pokalanya.
Aso tofi loa. Ia ma ua ma le fionga tama tai puli. Si ma fai a koe da wali. Ia me sela unanga Pacific40 ma le Talofa Voucher. Aso fa raili. Ia e fai ua ku lava. I tu langa tātou fa tuere so tau. No winga la. Aso kofi nge wa makase ka koami. Aso tofi fa ua wai lava. Ia ole ai lo fo. Ma fai makako se i fa pinge. No winga like, love and share. Share tātou program fa mo mole. Ioi. Kaki por kiki pe Samoa. Pau le tātou le ungangi e kako prokalame. Tātou te talo. Ioi. Kakalo i le tua. A ua uma lore ma losi o tangata ma losi o tuna afonu. Fa mai la ia. O le mea ngaka ka ngaka. E a mata i le atua ina. Ia no winga. Tātou tu ia awa tātou atua. Si o tātou atu no. Ai. Ia le ala ufa o mai loa mai si kako ngumela ia. Ia tango le lei fa la iti toni ko ka ngoa ava ia mana tua e rely uma auto i le sa la siri mo la fionga tama tai pule o soifua nei pepa o lo i la ta o lo tau pe uma soifua nei pepa i la ta ia siri mo e fia lano o le fua a le Asiata tunu o Samoa. Okay. Si toi. Ia lanu moa. Ia. Ia o lanu mu. Lanu mu. O le lanu moano. Ia ma lanu pai. Esa. Se sia ke computer. Ko mi falle. Pati mai. Sa ora e tolu no winga lanu mumu lanu moana malan pai sa oi pau e lanu mu mana tu e tolu tato wa mi agora fa fia o ngai sa mo ele e tolu fesili lo na lua fesili lo na lua lanu moana HRPP lanu mumu o fast o le ale lanu o tautua. Okay. Pe ia langu mea matza. Se sua computer. Kau ke o dungan malai screen. Sa Tau omi mai lava lo numero, ia mai no te mini manguele ia. Kalkulasi. Ia lasi. Kalkulasi tu tato fisi muli. La fionga tama tai pule. E fia ipu vai o lo tonu le nei ofisa. E fia ipu vai o lo sila ia ila sunga tonu le nei ofisa i lumo ta uama. Tasi, lua, tolu. Screen. Kasau fo ia. Ia wasau. Fa fikai ia o to fiola ia la fa pela. Ia ole a tango mai lava pe te awina le numero laki por fai numero. E tasi le o tau sila mai ke fa pe mai vai tato pe pa yo la so mo o ke lo la scofile o ku mo le o fitu pe pa ya numero yo la so e mai ai ya ha penge Kasian. tasi lava Ya tapuai mai. ya Tato numero laki. ya se e tatala ta pepa. Ia se e fofonga i fo ia ona to e fa sanga le ona fas pepa no markama mo se la fia sa u ina ru drama Ia o numero lati o mate fa atupu o numero telefoni numero ia fitu tolu o ono fa tasi mai a pizzo au le maua Lien. Ia se tu ia na se te sila mai lava. Ki ko fa pe ai wa ma fa o ma ko ia ma ko ai nga ye me. Ia o le swafa o mante fa tupu Lien po le ana.
ia e fa Samoa a o le numero lea fitu tolu o ono fatasi mai a pito au le maua Leanne o Leanne ia le na o le tanto lo no winga la ia e uma get back up ia te oi wa le maua lo messenger le sa e message mai ai o le tangata na lea wa e mawaina le tanto se lauta la voucher se lauta la voucher tu fu pa ma le lima se fulu la e te alu e faila fa tau i le fama jo pule oi po vaikele o sale longa ia po pe o manga kulo ka vale ia pia e sala ia le na ia te lo ai lo mana tule na ngale mai ku ngale ma wa taimi ai ono le ta proclame mua wa luki mai lava u le rofa ia wa io e vencale lofa maria mai la lo fio ngata mai tai po la coi feliz fisili ia le la ito italia e si officilia sa o ta di lua le la fa pa u mai le lua sa o ka di lua o lo no winga o le halu ma si mas furu le la ia ma tu o le ma ska ko mas furu le toi ia la ki va wai ia awala so mo ia ona so ile verso le ia e stricto a ka go me fa o la officially o fiata usanga o ya le que le ma fa do ka sanga se se la o pipi io e vuoi lo vai ngali o ai le pule o le Pacific o le Digital Pacifica o ai o lo ai le Digital Pacifica i to tonu o New Zealand nei po au kina nei ia o le fionga ia le au pipi Talai Lene say screen ya o la officiali no na lua e to teles fa no matino ele se la o fa officiali muli ia ona maua i role le tangata le o fea o Samoa e ile pa mo le moto Samoa o i vai teli ia se vanga ngala e fa ngau fafo ia na ile lole le vai ngai ai no winga fa pea te tu mai lo wa au tongo ta no ia kakalo mai oenga kakalo mai sauni o le tato numera le walaki o ui ese sua mika ena mai a Sam Mika Fraser e tu ina mai la numero telefoni ia le la uma so ta ina io o ia se va ka fa msingo pasia seki ia le tato numera na o le tato se ilona luana ia tato lakinga ia ui ese sua mika ia ai au mai le nei numero o le nei fa pitore le mai a Sam Mika Fraser no winga ka fa kau messenger ia ona talia toila ia lea o le tulang lima se furu ta na le na muri e utu wai lo sa ia po ro ai ngai Samoa i le tato pangkesi i vai tele le moto Samoa ia e se mama io ka fa ko riaso lo fionga tama tai pule bo te lo ala uma ta taimi o le toina o le nei mo le toina no le nei fai sa no o le se miti o lo iai le tato o nanga mo le anga i luma ia o le afo se fautuanga mo ainga i nei New Zealand atu nu i fafo ia miso le tato ai ngai Samoa e tu sa i o le o nanga ia o tai lava Asiata e fa pe foile pulenga le Blue TV mo le avanoa ia ona na ta ngalava ia saunga le mu lava ma le fa ona ina o le tato o nanga i New Zealand ia ma isi o tato ainga lo atu nu ma ia awal so hani mo ala to ainga Samoa ia tam fai pia ia le Pacific40 ia fa le leile au nanga ma fa fai mo fie fo i mo tato ia ai
e mori atu lava le whawhatai tato customers umoro whapeo o le whaongaina le ne awa o nang. E langona lava le fia o lo o mawhai o na matu sosoani mo la tu na wala to ainga i Samoa. Ia, ai amana o mies sosoani, avala au mai le tato numera o le o lua tasi o valu tolu, lua tolu. Ia po le asiasi mai fo i le tato ofisa i le Pacific Business Hub, i le 9 Sharkey Street, le olo i aini mato ofisa. Ia, o le fo i lunga le mato Facebook, i fo i Facebook, mi fai ona message mai ai, tata noa lea pe ai ai fisili, pe a fia malama, awili ili le whaonga ino le Talofa Voucher. Ia, ma le process a tole le tato wa whamalama ina le nea fiafi. Ia, ai mo nisi la whamatalanga i le whaonga ina o le service, e maua lava mātou runga telefoni. Fai ona tato noa. Wow. Sa. Ia, whaftai fōi, whailo o leo ma whongora mātou pokalami le tautai. Ia, misa fōi le pūlenga le whunga whumono. Ia, whapea fōi le tātou pūlenga anto le Blue TV. Mo le toi le nganga whamalo, mo le nganga whaftai tele. Whaftai lau tautua. Misa fōi o whiwhiu mo le nei lao. Mo le toi fōi le whaftai tele. Walanga wa uno whaunga fōi mea son nei. Ia, te lo fōi ai o maua se utamai Samoa. O ke vile kui Samoa, rai whamuka. O whatu anuna ia I whalea lupu. Ia, I le wharonoa o la whaiali. I se lo whiwhia tak watu. Ia, wa tasili nei o nanga. Le na matua I le whaantau. Ia, ua whaingo fia. O lo whiwhianga I le whaatou whala. Inga lo whionga tome taipule. Ua sefe ai le sau se utamai a pia. O I salolonga. Ia, ane se whiona I tamama tina. O ainga fo inu I tua. Ua te le se fe omia I mai le pas. O pasese. Ia ua kipi a koe le kaimi wa mankua au mai fo ua kukulou ai me kua olo ia whakoanga ia o tūlanga whapena. Ai ua mawhai lapa ona se fe le taimi tele. Ia ai ona o le tautua ma le o nanga. Moli le ngang whamalo e me se fo le tautua I le atunu. E mana toi o loto le tala fo I lea le President in America fo I lea Kennedy. Te John F. Kennedy. Lena whailana saunuanga. Ina ua kele fo ile au complain le ka inga ka maloa mai upa urka ur ka mainga ua ma ele hingi mea malo fai mo tangata. Lena whailana saunuanga. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. O le ngang whamano, mo le ngang whafteitele. Ia ila tua whamanuia le tua. Ile au nanga mene business ila ngata fo ilea o le no pia e New Zealand nei. Ia whalau lau le tua lau mai se fo iona whamuia ngai te tala I so si taim. Ia me se o lau sila mai mo wha mai fo eri man maa por kalami. Mo le toi man whamalo mo le ngang whafteitele. Wo mpa anga umar tatou tautai iae. Iyo, e whamalo atu I lo suafa, pe tau lo suafa pele. O ne ngalu, e lilo le pa aia, ia ma le whionga tamai taipuli. O le Pacific40, ia ai le lilo e le whanga le atua. Ma lo lava, a whaia o lo le lei, siata poka lama o me oma lava. Ia ave, whamai le tala, o ia whailang kara lea, I oe rin whaia ka vika I ngaua, mai e te whaia o e mea le lei. Ia ma e manuia I lava o hia. Ia? Manu fai fo mai langi toi taimure nei e fiafi Samoa maua se malo longa fi le mu a fai o America o te rol taimi nei ua vave au ia good afternoon ia o te America Australia ngai veve lale ngai kaimi I'm pretty sure e malo lava no pia ko kiki e mana a fai o le la saun quero que skula kid poni na vai le au wari vidi mai Alu hele whenga luenga. Maua kong sen la ia le voucher Samoa. E uku e ka avali. I le mota Samoa. Pangkis. Mori whamalo I Samarianga leo o lango suat pokalami. Mota Samoa. Cash stations e vaitele. Ia e ngata fo ilea. O le Pacific40 ma le Talofa Voucher. Awana I whangaroina le Fit Family. Kaunga whaianga o e sara vati. Iyo. Ngar mire ye u ko ha o moe ka usang ia yo e la bia ma ai la tato wo tau silo se fo ma lo ina ia me se foi o lo foi nei o la vai mai a Asiata ma le tanto por Colombia le Tautai e mi se le fiona tamo te pule a Falute Lene mate fa maria tu fa se foi na le nei a fiafi God bless yeah